tugire Kristu usangwa amahoro ya Yesu Kristu, urukundo rw'Imana rube mu mitima yacu, ubushobozi bwa rudasumbwa budushoboze kurengera imisozi yose yanamiye ubuzima bwacu. Uyu mwanya byose tubiprotokole tubishere ku ruhande rwacu, tuyizire imbere y'Imana, inezeze imishaha yacu, ihumanure ibihumanye muri twebwe, ibohora amarangamutima yacu, idutwikurure icyitwa inabi cyose, idutwikirize ububasha bwayo, maze bya bitangaza ikorera abayubaha duheze duhure nabyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugire Kristo uhisemo neza kuhisemo kuyu muturuturu, iyi saha y'icenda ubyuka gusenga Imana, ubyuka kuninaza Imana, ubyuka gutazira Imana, ubyuka guhembura ubumuntu bwawe, ubyuka guhembura wowe w'indani. Uhisemo igisumba byose, uzokwigera ubyicutsa ko ikirenza uzoca mu ijuru, uzonezerwa n'Imana ukiri kuri iyi si, unezerezwe nayo ugicagatiwe n'ibikubabaza. Iki ni kimwe mu bintera gukunda Imana gusumba ibindi byose, nuko niyo ucagatiwe n'ibikubabaza, nuko niyo ucagatiwe n'ibikunaniza, nuko niyo ucagatiwe n'ibikuruhisha, Imana iguha amahoro. Imana iguha ibyishimo. Imana iguha umugisha. Imana ikaguha umugwiza. Ikindi kinera gukunda Imana n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'amagara yanje yose, nuko iyo ishaka kuntabara, iyo ishaka kunezereza, iyo ishaka kumbohora, ntica ku wundi muntu n'umwe. Nasobanukiwe ko iyo mugenza akugereranya n'uwundi muntu, akwitiranya n'uwundi muntu, agusanisha n'uwundi muntu, byoroha ko aguhemukira mu gihe cyo kugaragaza icyizere ukwiye kumugirira. Ariko Imana uko urushirizaho kuyegera, irushirizaho kukwereka kuri kinege mu nyonga zayo. Imana uko urushirizaho kuyegera, irushirizaho kukwereka kuri igitangaza. Imana uko urushirizaho kuyegera, irushirizaho kukwereka ko atawuhwanye nayo. Irushirizaho kukwereka ko ari umunyembabazi. Ariko umwana w'umuntu bijya bishikaho akunezereza umutima wawe, agwanya ibitekerezo byawe. Kuko nta muntu n'umwe agwanya igitekerezo cyiza cyawe ashaka kuba ari umunyamugisha kuri wewe. Naba ari umuhanuzi wawe, naba ari umugwaneza ku buzima bwawe,
ntashaka kuguhanura hengamye ko buri icyo umuntu akunda ni icyo umuntu ashoboye kandi icyo umuntu ashoboye ni icyo kintu kigaragara kuri we gusumba kandi ibyo umuntu ashoboye si cyo mugenzi we ashoboye burya hariho akantu kaba gahinyanyurwa ku cyo wowe ushoboye kuko Imana yagusize mu butunzi bwacu nubona urwanya ibitekerezo byawe ukabona urwanya amarangamutima yawe ukabona urwanya ibyishimo byawe adashingiye ku gukosora ku ikosa ukoze cyangwa adashingiye ku kuzitira ku mutekano wiwe ngo ushobore kuba ugomba kumubuza amahoro uzomenye ko ari umwasi w'ibyishimo byawe ariko rero abo basi ibyishimo byacu burya turabujuje kuko hari n'utabikubwira mugabo akabikora akaba asa n'umumarayika guteka umwereka umunsi umuzorundukira hasi abantu rero muri uyu muturuturu tuje kubaka ikibanza bafise mu buzima bwacu abantu muri uyu muturuturu tuje kubaka vora y'amarangamutima yacu abo bantu muri uyu muturuturu tuje kubereka ko turi ibiremwa bidasanzwe ndababwira impamvu imwe Imana ubwa mbere rivugira muri Nawomi ko igupfuhira ipfuhira ububasha ipfuhira ubushobozi yasize muri wewe none niba ibupfuhira umwasi wabwo wumva nawe yomugira gute buriya rero kujebajeba ukaguma ufata mugenzi wawe kujebajeba ukamuguma ufata inshuti yawe wa onakundi uri kuhamagara ishavu ry'Imana kuri wowe no kuri we imbere nk'ubu ari uwo mubakanye iyo mpamvu Imana ikunda ukuri n'ubutungane nayo ngo ni ukuri n'umutima ariko iyo wakiriye amarangamutima yawe ukayuzuza ukuri n'ubutungane mugeza umenya ko ari umwasi w'amahoro yawe ukamurunda ko icyo twita ngo ni amakara yaka ukamwihanganira ariko ukamushyira imbere y'Imana ntukabundabundire ku cyuma gishushe kiraturira kandi iyo kiguturiye kigenda gikuye ko n'inyama karashobora kuguturira ugasigara tutungwa bisanzwe ugaba icyuma gishushe kirababura turi imbere y'umukaba muri uyu muturuturu rero kugira ngo tubohoreshe amarangamutima yacu twongere guhabwa ukwidegembya mu izina rya Yesu Kristo Imana igwanirira icyubahiro cyacu Imana igwanirira igitinyiro cyacu Imana igwanirira ubudahangarwa bwacu Imana inezereza imishahara yacu Imana igaragaza ubutunganuke bw'imitima yacu n'ubw'ibiganza byacu iturinde kubara kandi twagura imbere mu izina rya Yesu Kristo turi ku munsi w'143 nta kindi kintu na kimwe tujya kwakira muri uyu mwanya mwiza wo kwakira isezerano rishaje akira irivuga kwiyumva uko uri kose iyumve
ukureha kose imve, ukusa kose imva, niwiyumve, wumve ko uri umuntu udasanzwe usa n'Imana, iga gukora nk'Imana, wige kugendana n'Imana, wige guca bugufi. Mba Kristo ari Imana yaciye bugufi ngo idukize, nawe nuca bugufi ukumvira Imana uzokiza ubuzima bwawe, ukize n'abawe ndetse n'igihugu cyawe kizoshikirwa. Iyumve mu marangamutima yawe, iyumve mu mikorere yawe, iyumve. Icya kabiri, zamura ukwizera. Wemere yuko Imana ari muterako, Imana ikingira ubuzima bwacu, Imana ibohora ubuzima bwacu, Imana itera iteka ubuzima bwacu, Imana iteturura abo bose bayikunda, Imana irenganura abo bose bayihungiraho. Imana ni inshuti nziza y'umupfakazi, Imana n'umudahangarwa ku wahemukiwe, Imana ni umugiraneza ku mfubyi, Imana ni byose ku uyikunda. Umuririmbyi yarateye indirimbo animasiyo libre ngo Yesu Kristo ni byose ku mufisi, ngo urushe wese niwagana, ngo izina twamuhaye ni ryiza, Yesu Kristo niwe karuhura. Kwiyumva, kwizigira, uyu mwanya bikubera inkingi zisanasana ubuzima bwawe wakiremwa c'Imana. Kwiyumva no kwizigira Imana izo nkingi zibiri ukeneye kugira ngo ukomere. Kandi iyo ukomeye uvuga ibikomere byose watewe no gutakaza Imana yawe. Hari umunsi Imana ivuga ngo uwo munsi nzoza, shire mu kanwa kawe ururirimbo, kandi uzorurimba na mutima w'amashimwe. Ngo wenyine ubwawe uzovuga ngo turafise igisagara gikomeye. Mukama, tugushimiye ko turi bazima mu izina ryawe. Mukama, tugushimiye ko ubuhanuzi wadutumye ko budushikira, kuko urabushikisha ukoresheje ubutwari n'ubushobozi bwawe. Iri jambo riri muri Izayi 26 umurongo wa 1. Mu gitero cya mbere cy'ururirimbo rw'akanyamuneza
kiravuga ngo turi n'igisagara gikomeye. Nawe unkundire uyu mwanya ubwoko bwawe tuganire nawe, wugurura amarangamutima yacu tuyasanzure imbere yawe nka kurya ko usanze umutima nawe. ngo igitero cya mbere cy'ururirimbo kiravuga ngo turi n'igisagara gikomeye. ngo turi n'igisagara gikomeye. mukamasi nkekereza kwitwa birimba tugifise imitima ikomeretse. turi n'igisagara gikomeye. mukama niwubaka imitima yacu ikomere. mukama niwubaka ingo zacu zikomere. mukama niwubaka igihugu cyacu gikomere. mukama niwubaka eklesiya n'andi madini bikomere. mukama niwubaka abategetsi bakomere. mukama niwubaka abigisha b'ijambo ryawe bakomere. mukama niwubake nusanasane abahohotewe bakomere uyu munsi bazamuke bubakirwe intahe nabo. ngo impamvu iki gisagara gikomeye ngo nuko kugira ngo wowe mukamugikingire ngo wubatse impome. turaje muri iki gitondo ngo wubake impome udushyire ku budahanga. warabikoreye Yeremiya yabivuze mu kigabane cya mbere 18. tugirire neza. ngo Imana niyo yubakiye impome iki gisagara kugira ngo agikingire. dukingire nyaguhora ku ngoma. twazindutse imbere yawe ubwoko bwawe, twashikutse tuva mu mihinga itandukanye, twarenze imisozi itandukanye, twagwanye n'itiro biguma byanga biguma byanga. ngo yubatse impome yubaka n'uruzitiro.
wewe ubishatse wo tuzitira ntihagire icyo nyina kimwe cyongera kitugarukako, wewe ubishatse wo tuzitirira umurozi ntiyongere kuronka haje, wewe ubishatse wo tuzitirira umukinzi ntiyongera kuronka haje, wewe ubishatse wo tuzitirira umusambanyi ntiyongere gusenya ubuzima bwacu, wewe ushatse wo tuzitirira ubutongera ntiyongere gutongera ku byacu, niwe baratwibwibwa cyangwa twibona impuzu, wewe ubishatse wo dukiza, wewe ubishatse wo dutabara, wewe ubishatse wo dutandukana n'umwuka w'ubusambanyi, w'ububeshi, w'ubutinganyi, w'uburyarya, w'ubusuma, wewe ubishatse wo dukura ku cavu twasize ko n'abarozi, wewe ubishatse wo dutetura ngizi impome wubaka. Bibiliya iravuga ngo mukama umutima ukwiyegetseko urawuzigama ukawuzigamira mu mahoro yawe, kandi uzoguma uwuzigama uwuzigamire mu mahoro kuko ubwawe wakwizigiye. Tuzamuye icyizere kuri wowe nyagora ku ngoma. Inyasamariyakazi kugira ngo impome wari waramubakiye zikore, yaremejwe ko Kristo ari we Mesiya. Avutanganya ibyo yarazi mu bwonko bwawe bwose. Dushire ku ruzitiro muri iki gitondo. Ugura amarembo kugira ngo twebwe igihugu cyawe. Ugura amarembo kugira ngo ufise umutima utungane. Ugura amarembo kugira ngo ufise umutima utari mu buhemu yinjira imbere yawe anezerwe. Dukure kwa gacinyitso, dukure ku mubabaro, duhe umunezero urawufite. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Hari igihe ntegwa n'agahinda kubw'abansi banyugarije, ariko nserutse imbere yawe, bambohore bose memera ndamukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zimbohore, nshobore kwama nkuyoboka. Yesu Kristo umukozi mwiza, amaraso yomerana nadutwikire, adutwikurure icyitwa icyangiro cyose. Ububasha bwawe nibutubeko mukama Yesu,
inema yawe muri twebwe igwiriye rwose, kandi ibyiza byawe bishwara ubuzima bwacu mu izina ryawe. Kama Yesu watuvye ngo tugusenge kuko uzi akamaro ko gusenga muri uyu muturuturu. Iri sezerano ryo kwiyumva no kwizigira bija guhinduka inkingi yo gushigikira ubuzima bwacu kugira ngo bukomere tureryakire. Duhagurukanye umutima wiyumva, duhagurukanye ibyishimo uko turi kose. Abadusuzuguye ngo twaragumbashe babona ukugira neza kw'Imana nitumara kuva imbere y'isi, imbere y'aritari nyeranda. Abadusuzuguye ngo turabashomeye ntacyo tumaze, abadusuzuguye ngo wewe dusaba katugeranya n'abandi, abadusuzuguje amarangamutima yacu twabahereje, byose bigaragare kuri Imana ikora ku cyaha. Uyu munsi Yesu Kristo umukunzi mwiza n'utuviriye, uraduha kudandaza twunguka, uturinde kuzirika imyonzari, uraduha kugira amahoro, uraduha kugira urukundo, uraduha kugira akanyamuneza. Turinde nk'imbone y'ijisho ryawe, uturinde ubwangushi. Abagiye gusubira kuryama barinde indoto mbi, nubazirota ubahe kuzisobanukirwa, ubabwire icyo ushaka ko bakora kugira ngo muri byose bererwe mu izina ryawe ryeranda. Nkomereje hanyene nkubwira ngo dukirize abagwayi, nkomereje hanyene nkubwira ngo turinde uzerezi wo kuma tujya kwa muganga, turarambiwe no kuza turi amafagitire. Tugirire neza ababyeyi bawe kubyara, tugirire neza urwaruka uruhe kwinjira mu masezerano yawe. Duhe mutima wa mweranda uyu munsi atuyoboresha ubwenge n'ubwitonzi. Urakaza Mana mutima mweranda uturinde kubishinya kare, urakaza Mana mutima mweranda uturinde kuba bangusha imisi y'umwuka. Ngwino uyu munsi ugira ibintu byinshi bishasha mu buzima bwacu kuko twabyutse twizigiriye mu kuri ku ijambo ry'Imana. Ngwino uyu munsi uduhe igikundiro tudodore twakigwa. Uyu munsi wa gatanu turi muri cyagihe cyo kukwitegura, turi muri cyagihe cyo gusenga tukwambaza ngo uze muri twebwe. Ngwino kugira ngo intsinzi ya Kristo irushizeho kugaragara muri twebwe. Ngo duhe amahoro amahane agende, ngo duhe ukuri ikinyoma kigende, ngo duhe ubwenge ubugugu bugende, ngo duhe umwete ubunebwe bugende, kuko nabwo ni ikindi kimwe mu bituma twankirika. Urakoze komeye kuza kubana natwe twabonye n'abatumwa b'ubwa mbere. Mu izina rya Yesu Kristo tukwakiranye n'ibitangazo ugiye kudukorera, tukakwakira n'impanuro ugiye kuduha, tukirukana amashitani ku buzima bwacu, imivumo n'icaniro n'imikoshi tukabyirukana, igikundiro, amahoro, ibyishimo n'ibyiringiro bikaba mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo tugahembuka. Amen. Nyuma y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose, amaraso ya Yesu Kristo arushirizeho kuguhuza n'icyo Imana ishaka kubaca uyu munsi. Urindwe urupfu rw'agashinyaguro, urambe kandi ururanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwarahezagiwe igitano cyiza cy'amahoro y'Imana kuri twebwe.